Ćao svima, drage moje, nadam se da ste dobro. Mi još ne možemo se smiriti od smijeha zato što smo čitali komentare, popisujem imena ispod ovog današnjeg videa. I ko će učestvovati u toj igri. I ovo je tako s nekima, eto sam se dopisivala, pa je veliki smijeh bio i još me drži, mene bole obrazi, boli me stomak. I baš je show i baš nam je drago da je to tako i ima što više osoba, da se što više možemo šaliti. Baš nam je drago jer dosta ovako ima ozbilje u svijetu. I da, i danas s nama zajedno ćete praviti ove poljupce od udovice i stvarno je dobro ovako uz kaficu i sve to je recept jedne starije žene, Njemice, i to smo mi danas zajedno pravili, tako? Da. Ko što, znači ove, da, imena isto moram još popisivati, znači danas je nedelja, ovaj recept vidjet ćete sutra u ponedjeljak. Ja ću sutra još do poslijepodne još ću gledati ko se bude javio ispod šampite, pa ću pisati imena. Ja sam totalno napeta kakvi će biti te namirnice, ti 5 namirnica s kojim ću pripremati nešto. I da, bil ti koji nam zapjevo? Ja. Da ja, ne pričam, ja bi sad Probaj. malo grickala. Nešto tako pio, ne znam šta sad si nešto na brzaka. Pa što hoćeš ako hoćeš kad ovo brz recept moglo bi ako ti je grlo okej. Nije nešto najbolje, ali još uvijek su naši sami. Ali eto, ne znam, nešto mogu malo opjevati. Pomoći ću se malo, potrudit ću se da kažem nešto malo etvaću. Ovdje smislimo šta ćemo koji ću pjesmu. Što s onim pogasi svjetla u tami? Najljepše tam neće. Sad ćemo jedno drugo. Hej Munire, gdje ti je Muharem, gdje ti je Muharem? Otišao je u Cazin na sajam, otišao je u Cazin na sajam, Da mi kupi svile za dimija, da mi kupi svile za dimija, Da mu budem lepša i milija, da mu budem lepša i milija. Znači još nas drže komentari. Lipa cvića, naokolo bišća, lipa cvića, naokolo bišća. Sadila ga, ajka je šturlića, sadila ga, ajka i šturlića. Joj lipa cvića, a nigde mladića, dok ja ne dođem kući, a nigde mladića. Okej, dosta za danas. Dobro, ja sam čudo ti isprodužio. Pa rekao sam malo, ajde nešto malo. A boli me grlo, stvarno nisam nešto još uvijek dobar, ali ajde. Dobro je, onda dragi moji, nadam se da ste malo, eto, bar uživali, da nismo bili dosadni, da će vam se taj recept dopasti. Vidimo se sutra. Ćao, prijatno. Aj, budite nam dobri, veseli, zdravi, pišite još takih smiješnih komentara. Onda mi krećemo sa receptom, ne treba nam puno. Šta ono
Hoće šta raditi od nas? Šta nam sve treba? Znači treba nam samo čokolada crna za kuvanje, da se izrenda, trebaju nam bademi, koliko čega to ću napisati u opisu ispod videa. Treba nam šećer u prahu i bjelance. Onda Bibo ti ćeš početi s čokoladom, znači blender, ja mislim da je tačno. A to ima viška, jel? Ima. Ima 3 kockice. Tamo ti postavite, mogu topiti kad ide. Nešto drugo pravila. Izrezana čokolada, onda ide u čini. Imamo i po stolu. Turiste. A bademe isto smo samljeli, ali tako da ostanu krupne parčade, ne sitno. Tako to ide za te poljupce od udovice. Pa dobro, Bibo, ti, oni sad ne vide da se ti smješkaš, ja znam tip druge udovice. Nakašljava se gospodin. On meni rekao što ćemo to praviti, kaže lakše ja izađem na ulicu i pitam ko je udovica. Jel? Jo, pa Boga mi, da znaš da jest tako. Ajde sad ovo da pokupim. Znači, čokolada kad je izrendana i badem nakrupno samljeven, onda ga idemo samo još u tignju prepržiti. Malo ga samo prepržimo, bez ulja, bez ičega, samo malo. Tako da malo zamiriše. Sad znači kad smo u tignju to malo pržili, samo malo dok počne da miriše i miješa se između tako da ne bi izgorilo. Tako da bude vruće i sad promiješati sa čokoladom izrendanom, to će sad Bibo raditi. A ja idem bjelance sa šećerom u prahu izmutiti, a to je to znamo svi kako to ide, jednostavno sa mikserom udviš, zato što je vruć badem, topi se čokolade. Znači žumance, bjelance, isto umučeno, lijepo nagusto i sad ti tu promiješaš onda sa tom čokoladom, sa bademima. A renu ja sam već uključila na 150 stepeni da se zagrije. To moramo prije nek što ćemo porcionirati. I onda znači pek papir. Evo ajte ovo, ja ću naći nešto drugo da ovo još pokupim. Jel već malo se ohladna, ha? Ja. Ali treba, ali to moraš sve polako, znaš, polako, sa osjećajem, ne tako žurti koliko dobro. Pa da ne bi, znaš, ne moraš tako, samo jednostavno sa strpljenjem. Neka, ja se učim se ja malo, ja. Polako. Sve da se lijepo raspodijeli. Onda ja ću ovo još pokupiti iz ove činjenice i pripremiti pek papir. Pek papir je tu. Pripremim, to možemo poslije u tekstu. Je li dobro pomiješati? Evo, super sad. Kako to lijepo miriše. To je perfektno sad. Znači ne smeta ništa ti poljupci. Ma kome poljupci smeti, bogati. Onda, eto, kad je ovako dobro sve izmiješano, onda se porcionira. Vi možete pek papir odmah staviti na pleh gdje ćete peći. Znači rekla sam za renu, uključila sam na 150 stepeni da se dobro zagrije, jer tu se onda porcionirane peku 15 minuta. Onda samo sa malim kaščicima
kafene kaškice. Pomaži, Bibo. Pomogu se ovako, miješati. evo, porcionira. Jednostavno tako kako padne uopšte nije važno. Tako. I to ćemo mi tako sad isporcionirati, ne ispanirati. I onda ćemo staviti da se peku i za 15 minuta će biti gotove. I kad su gotove, pečene, onda malo samo pustimo da se ohlade i možemo ih servirati na tacnu.